министрдің приказы негізінде кешегіні Зей районында, бүгін Азнақай районында техниканы қышқы сақлауға қою, һәм ремонт ішлері тұрышын қарап береміз. Азнақайға келгенде айтасы келе хозяйствосына қарап, аның енді бек күшлі хозяйстволары мына біз болдық. Союз Агрода, аның енді техникасы екінші түрлері, қуатлы, жаңа, посевной комплекслар, комбайнлары техникасы болдық. Міне жаңағына Марс қожалығында, ансы енді өз күші білен бара тұрған қожалық, аның енді әйтірге керек техникасы да өз мүмкіндіктерінен шығып қына алынған техникалар шулай да мына гармозаготовка, комбайнлары бүтінісі де түп астына кіртілген. Бүгінгі күнде язға қарышларына әзірлік өзіне мына тырмаларын ішлеп өтіріп, мына бұл хозяйствода тырмалар ішлеп өткен, шашкішлерін ремонтлау, тракторларын ремонтлау бара. Umuman Aznaqay rayonida aytilgan kerak narsa, mana butun хозяйствода да bo'lgan хозяйстволарда да гүрләбеше бара, киләчәге бар дип әйтәсе килә. Вот менә жылның 21 елның менә шулай килүенә карамастан, кешенең кәефе бар, зарплата алынган, расценкалары һәрбер кеше үзенең күпме хезмәт аласы белеп тора. Шулай булгач, кәеф белән мотор итеп эшләп яталар дип әйтәсе килә. Традицион болған елдағыша техниканы қышқы сақланышқа һәм ремонт эшләрен тикшерүгә чыктык. Казаннан килгән комиссия составында идем, мин совхоздан, Рашат Ракеш, безнең комиссия председателе. Болған хуҗалыкларда Рашат Ракеш әйтеп китте, менә кеше оешкан, безнең инде задача яңа елга хәтле бөтен совхоз машиналарын ремонтын бетерергә. Һәрбер хуҗалыкта үз мөмкинлекләреннән чыгып расценкалар ясалган, бәяләр начар түгел. Бүгенге көндә ремонт бер чәчкеш бәясе, ремонтлау бәясе 10 меңгә чыга, инде монда бәяләр югары. Уртача район буенча бу инде хезмәт хакына да шулай китереп бәрә, күтәрелә. Бүгенге көндә 30 меңнән артык средняя зарплата дип әйтәбез районда. Һәм инде без кышлату чорына кердек. Ел үзегез белгәнчә бик авыр килде, формалар белән әзерләдек. Чит регионнардан да ташладык. Рәхмәт Татнефтькә, Марсельсваршка, администрациягә, техник белән ярдәм иттеләр. Безнең әле частный подворьелар да бар, анда да 5 меңнән артык оралган печән кайтарылды. Шушы үз бәясе белән генә артык бәя куелмыйча. Төп эш хәзер инде кышлатып чыгарга һәм 2022-нең чәчүенә барлык техникаларны аякка бастырып, ремонтлап, барсын да күздән үткәреп, яз көне шушы составта тагы прием үткәрәсе бар, тагы салат беләсе. Mesela Ramın almıştırası var mı? Hayır, mesela neydi? Kasım çok bilen bir işini tamam işine geldi. Bu tuzlulaydı, kutlaşları bir şey gittim. Ne kaldı?